Tala Fou i le nei vaenga o Tala Fou o le si ufonga o le Laumua i Wellington o le tala mua. Sa whaaria le i palemia ia Christopher Luxon matautia maonga le tulanga o mea na whaaleanga ina ma whaatama ia i le tu malo o Tago ona o ti munga mamafa i le vai aso na te nei. Peitai na te le isila fia na te ena le malo ia se talo sanga sa tui nātu i ai le tausanga le nei o se feso swani i le pui ngā o fale ma walalo le tulanga iai i saute o Dunedin mai ni lolonga mani tā whenga mamafa. Na whailoa le tulanga i le palemia i le autustala au iai o ia i Dunedin i le asunga fuana nafi whaatasi ai ma le min star o pulenga i taimi o whaalawalawe whaafuasei o Mark Mitchell lea sa wheilo iai masui o pulenga whaaitu malo ai maise o tangata maainga e ona whale ma mea tō tino ia sa hawha ina i lolonga i lea i tū o lea tunuu. Ta ua ai e le palemia matua onga mawhatianga o ainga e se furuma le tasi ia ua le mawhai o na toe no foi o la tau whale. Ai whaapea ai foi ma le tō tele o lau whai whaatoanga na mamate a la tau la fumanu ma whaalenga ina o la tau whanua ma whaatoanga e lolonga. Ai ese ai le tele o awala maisi mea tō tino na whaalenga inai ona o ia whaalawe lave whaale nātura. Sa whisiringia Christopher Luxon i se talo sanga mai le pulenga o le ai o Dunedin mo se whesoswani se vai ngā tupe e se lau tolus furulua miliona tā la whaatau ai whale o tangata ia maua lalo no fuanga iai i le tonu o Dunedin ai sa te ena e le Italia e le malo. Peitai na whaalia e le palemia le i maua ia se whautuanga alo ia tusa o le mata upule nei. Ai sa whaalia e le min staya Mark Mitchell o le a ia toe siaki ina ma sila le lei i le au ili ilinga o lea mata upu. Na whaalia whapea o le tau sanga le nei le pulenga o le ai o Dunedin na tau au inatu i le whainga malo taluai a o lumana i ai le whainga palo te tele mafua mai o na ololonga na a fia ai Dunedin i le tau sanga e lua afe se furu mo le lima. Ai na maua atu le whaaringa i le amatanga o le tausanga le nei e whapea ua te ena ua le talia lea tālu sanga e le malo. Na whaamawhaina Luxon o le teimi nei o le ave le whaamua le whainga malo i mea ia ua tutupu maa diani mai le tausanga le nei ai le o mea na tutupu i le lua afe se fulu mo le lima. E ono te si ma le tasi fitu 5 miliona tā la ua whaasala ina ai e le whaamisnonga maurunga ia se tasi o company insure i le tonu o New Zealand nei ona o ni whainga tau whaasese ma le ova o le tutongi ina o ni vai ngā tupe tangata o lo o whaao ngā ina la lātou au onanga i le au whainga e sili atu ma le se furu ma le tasi miliona tā la. O le company insure lo a fia o le AA Insurance New Zealand po o le AAI pe ona lau si le fia ai. Ta ua le whai unga le whaamisnonga le i whaatino ina le company nei le AAI i lana whainga whaamai mo tupe whaapa po discounts mo tangata tele ala tau polisi ato ai fo i maisi vaenga au fi ai po nesi pe ona whaasara lawina whala wai tele. Sa whaamanino mai ai le taita ina se o tangata le company le nei o le AA tu sai o le lato discount pe a whai lua pe sili atu la whai o polisi se tangata ato ai fo i male lesa au whaamtalanga tu sa o le whainga o lato po nesi ta ua o le no claims policy for life. Sa io ina la le company ia nei whaale tonu i lumo le whaamisnonga wala i le ofisa pulea maketi tautupe po le Financial Markets Authority, le FMA. Whaea i lo mai ai le whaatonu o le company o le AA o Michelle James o le teimi tu lai mai ai ni sasi whapenei wawe ao na ngai le company whaasao ina ia tu mauma a toa lana au nanga mo tangata uma. Sa ia whaamawa lalo ai fōi ona o ia whaale tonu ma sasi pei o nādi ni mai i le vāle tausanga e lua afe ma le lua afe lua sifuru ma le lua
mai wa ngai nei le e to e whaaola i e tupe ma se leni e tangata o loa a fiai o se hawha inga e tusa mo le se fulu lima tesi ma le ono miliona tala e au fiai ma tupe tu lui. E ono tele ni fale fau o la fausia i de tonu o Wellington ma lona i tu malo pe a o nei ina whaatino i le swinga o le tu la fono i le whainga malo so whaatasi e whaanati nati ai ma whaavave o na pasia ngā ruenga te tele ma fausia loa e ui ina e tele ni ngā ruenga te tele o loo whesiringia ma tele fo i ai wha upunga te ngata. O le sa whailo ma iai e le whainga malo e whapea se lau whaas furuiwa le a whaio ni ngā ruenga te tele o filifilia e au fia i le pili le nei le o whaavoe moe e o i luma o le komiti filifilia o le parlemene mo mata opu tau li si o manga i le masina le nei o ke topa. O le fausia ni fale fau o se tasi leo ati na e au tu mo le lau mua i Wellington a toa mauna nuu tua oi mai ono ma e ono ia le a whainga o ni ngā ruenga te tele tau whale o le a tau na mawai le siri atu i le valu afe la whainga o whale fau e fausia ai i le Cavity Coast whapea ai fwoi ma le Heart Valley pe a whai e pasia ma whaatino i na loa. O isi ngā ruenga te tele o lo o fia i le lisi le nei le malo e ia i le fausia leo se tunnel fau whaingoa ina o le long tunnel le o lo whaia na ia isu o suenga ale pulenga o wala tele a to ai ma le suia o le talinganu i le tu i saute o le malaiva alele o Wellington o isi ati na e tele o lo o fia le pol kalame le nei le malo e pei ona whaai lo mai e ia i le ngā ruenga tele o le Plemerton Farm i Porirua a to ma isi whale fia fausia i le ati na e whaai ngoina o le Silver Stream Forest i Upper Hutt. O Porirua fo i o lo fuafua ina i le fausia leo ni fale fau e tolu afe tolu se lau le awhai i lalo lava o le pili nei a le whainga malo so o whaatasi. Na paula i titi i lalo le awhai o mai fau o le COVID-19 furuiva le tono o New Zealand i le vai aso lea na wha umai le sa na te nei i le taimi na wha muta ai na maua i e fua e le tutongia i a meo masini fo nei fa iai sa i lilinga o le wha mai po o rat tests. O la wha inga sa wha mawina o mai fau e le mtanga luenga le soifua malo loina e afe se lau fitus funu ma le wha ai lima le a wha i o maliu. O le vai aso e ona tua sa tula i mai le afe toru se lau toru iwa le a wha i o mai fau na iai ai wha maliu. Whai lo mai ai e li fo mai o Luke Bradford o le whaatonu leo le whaalapo tonga fo mai le College of General Practitioners o le whaiunga e whaatau i a rat tests e ono to'atele ai tangata e tā fia i whale mai ona o le COVID e whapena fo i ona to'atele ai ma tangata e mali liu i le anga i atu i le luma nai. E fitu se furu lima afe tā la le vai ngā tupe ua pasia e le pulenga o le aitele o Kilani mo le whaailonga ino le lima se furu tausanga o le whaalinga tele o tū ma ngā nuu a o ngā New Zealand le e whaaingoa ina o le Polyfest. O le nei whaalinga e a wai le tele o kolisi ma o ngā SS i New Zealand i tausanga te itasi. E whaali ai, i siva ma pese, a toa ma whaafiafianga whaaleanga nuu, a tu nuu SS e o le Pasifika. O le tausanga whaule, a toa i ai le lima se furu o tausanga, tā lua na whaanga solo mai lea whaalinga i tonu o Aukilani. Whailo mai ai, e le sui mai Manurewa ma Papakura, i le tonu o le Council o Aukilani o Angela Dalton, o le Polyfest, a toa ai maisi whaalapo tonga e sidi atu i le lua se furu, i esa ta lia la tu tausanga moni fsosani tau tupe, mai i le pulenga o le ai o Aukilani. E luas fultasi la whaio ni kāti nali fau o tō fia le whaarulunga o le kālesia kātoliko i le lalolangi o Pope Francis, mai o le awha mautuina o la tautuwhinga, i se tau o fianga tele tai o le kālesia, e whai e Roma i le aso valu o te sema. O lo au fia ai le luas fultasi na wha ailoa mai e Pope Francis i le sa, i al whai whiauengo i a i sao Kikuchi mai i a pani,
e ono sfulima te usanga le soifua e whapea ua toa fitu ia te ia kātinani o le kālesia ua whiriwhiria mai i le tonu o Japani. O isi atunu o lo awhiai o Indonesia, Filipina, whapea ma India, ai le ngata i lea, ua whapea ono tō whia e avea ma kātinali ia le whauru lunga o le kālesia katoliko a Ukraine ma e leni i le tonu o Ausitalia o Bishop Mikola Bishok e amana i ai le taua leo lo whaipea i le tonu o Ukraine. O le aki e bikopole nei o le kālesia katoliko o Ukraine ma e leni i le tonu o Melepone, whaas fulfadu sanga le soifua o ia e au pito talavau i le to luas futasi o kātina li fau e pei ona whaai loa mai i Roma. O i la tau o whilwhiria le tupsa i le tauwhi kātinali, ua si iti ai nei la o whainga o le vasenga o kātinali o le kālesia awao, le e ua o le kolisi o kātinali, le College of Cardinals, mai o la tau ia e whilwhiria le tupsa po le teitai awao le kālesia katoliko i le taimi e awa noa ai le tuwhinga. E masani o na se lau lua se furu la whaai o le kolisi le nei o kātinali e le kālesia katoliko, peitai e mawhaia e le pope o na whaia i aise whaasilinga ina ia mauti noa o lo o le lei mamalosi a o whaasoro solo ina mātutua ia o na sui a wai. O le luas fultasi o whilwhilia nei, o le a o atua i le se lau whaas furma le lua le a whainga atoa o le kolisi le nei o kātinali i le lanolangi atoa. I sa sae tūru tonu, o ni potia mai ai le whaati te leina leo sa whainga ale fita Israelu i le tonu o Gaza, i le aso ua atoa i ai le tausanga, tarua na vevesi le la taua ma le Hamas a Palestina. Whailo mai hoi le Hamas, a whaieni a la taua sa whainga e whaasanga i le ai o Tel Aviv, le laumua leo a tina e mapis nisi e le malo Israelu, le ana whaina ai ni vaenga o Israelu tūtu tonu, ma marunu ai tangata e to lua. O loa keti ia sa ta whanane le Hamas a ngā i Tel Aviv, o whaamani ai, o loo tele pea ma le lei le malosi anga wha militeri o le Hamas, e ui ina mamafa maonga o sa whainga o loo whaia iai e vaenga au ale malo o Israelu. O le asonga fua sa whaatau sanga inai le teitai o le ofisa o le Hamas ua iai le taimile nei, o le tangata ingo i a Khalid Michel, i a malo alapi ma tangata lotu Mosalemi, ina i a tu whaatasi e whaasanga tau i le malo Israelu, mo se file mu ma se saolotonga o lātou tangata i sa sae tūru tonu. Ua whailo mai e le TV New Zealand, le TVNZ, o le atapuni e le toe whaia le lātou upenga o vese o ta inga i Tala Fou, le One News website, i le tausanga a sau, i se vaenga o ana fuafuanga e wha sau ina, i ani tupe halu i ana ngā luenga whai. Sa tala noina lea ma ta upu i se whontanga lau whai ngā luenga atoa le TV New Zealand la songa fua, na au i ili ai, i a vaenga e mawhai o na wha sau ina mai ai vaenga tupe, o lo mo mia e tusa ma le tolu se 4 miliona tala mai ana ngā luenga. O le amatanga o le tausanga le nei pe o na silofia, na whaamuta ai fo i le TV New Zealand, i a nisi o na polkalame o Tala Fou a tōma mea tupu e au fia ai ma le polkalame o le Fair Go, ma puletini o Tala Fou i le wauli whaapea ma le pō. Whaalia mai e le whaatonu o le TV New Zealand o Jody O'Donnell i le masina o kusa whaapea. O lo lava pea i a se leni e halapu tonga e whaatino ai na polkalame o le digital strategy mo le isi tolu tausanga o lumana inei. Ai o le ale mawhai o na whaia i a se tuwa tufanga po se dividend mo le au whai sea e pei ona masani ai. E tusa ma le valus furu 5 miliona tā la le ngau o le TV a New Zealand i le tausanga le nei, whaatusa le i le polofiti saiai e tasi tesi ma le 7 miliona tā la i le tausanga i ona tua. Ua whaia se lapta inga le company tele whaale vāo malo o le Google e whapea e ono wha malo si a lātou e tāofi ma le to e wha alawi loina i a lātou wha asara launga i a New Zealand. Pe a whai
o le atau nuu ona whaia I ala tula whono le ai whaingoina o le Fair Digital News Bargaining Bill. Le ngata I lea, ai o le a mautusi ai fōi ma so tanga o le Google ma nisi o ofisa mwhalapo tonga whaasara lau I tonu o New Zealand nei. O le pili le nei sa ta pena ina ma amata mai e le whainga malo a le Labour. O le wha moe au tū ina wha malo si ai company de tele nei wha le vau malo e to tongi mai lo latu wha anga ina o lipoti ma tala tustusia a wha apo tonga ma lau wha asara lau I tonu o New Zealand. Sa te ena I le ilangolango ina le partia le National I le pili mai le amatanga pe tai o le ua mana o le whainga malo so wha atasi o lo tū nei le foe ina ia una ia pea ma tau ma whai ina ia pasia le pili le nei e avea ma tula whono. Whailo mai ai le whaatonu o le kompania le Google I le tonu New Zealand o le tamaita I ngo ia Caroline Rainsford o lo o pole ma le fia le Google I le nei pili ona o le latu teltununga e le o se whainga le leilea e ngā lulue whaatasi ai mo le whaasara lawina o Tala Fou I le lumanai. O le pili e pe ona ta ua o lo whaatu lai mai ai ia se la fonga e ta ua o le link tax e mo o mia ona te tongi e le Google I whasota inga nei I upenga o whasota inga tau Tala Fou a New Zealand. I ta alonga o le manuia le tau mwhai o le aula kapia ta mai ta e New Zealand le Black Ferns I le tau sanga whaalawao malo o lo whaanga solo nei kānata mo le siampini o auta I tos furulima le lalolangi le World 15 I le tūpao ta mai tai. O le ta'alonga le Black Ferns I le songa fua na whaia inai I le au malosi a Engelani I ai e fast furuiva I le tolu se furu ma le tasi. O le tūlanga ua iai le Black Ferns ua lua o lātou whaia ina e mai ua musa ai ma le awanoa e ono siampini ai I la lea ta amira sanga. E toi tasi le lātou ta'alonga o lo toe o le awhitau iai ma le aua whalani whaia le Vancouver I le sa o rumanai. O le au leo o whilwhidia le olpeleki mo lana malanga I Europa ua whaataua ina ai le tatau o na pāleni o to mai maanga waa o le au tā alo. O le tūlanga sa whailoa e le whaia onga uru ia Scott Robertson ina ua umo na whaalawa I tele mai le lisi e to atolus fruono o tamata alo o loo au fiai le au malanga. Ta ua Robertson e ta ua tele le anga waa ma le poto masani o tamata alo maadutua e au fiai Sam Kane le ua atoa le se laua na ta alonga ma le awha Wellingtone o TJ Perenara. O la ua umaia ua uma na whailo mai o le amalanga e ta alo I Apani I le tausanga fou e le toi olo peleki. Ia o le whaiunga le nao le nei vaenga o Tala Fou.